эштер биткәч, бар халык йыелып майданга. Уйнап бейеп йырлап, турай моңын тыңлап, күңел сабан туйларда. Хабан туйга ниете, моңлыларды айырлата, картларды биете. Хабан туй, күңелдәрдә еркетә, байрамларның иң ямьлеһе хабан туйга ниете. Күптән көткән байрам, ситтәр кала хайран, туктак кымыр юкә бал. Әйдә уңган кешем, данга лаек кешем, ерһел көтеп бирде биеп ал. Хабан туйга ниете, моңлыларды айырлата, картларды биете. Хабан туй, күңелдәрдә еркетә, байрамларның иң ямьлеһе хабан туйга ниете. Поет земля, колышутся родные поля. И так из века в век в работе человек идет по жизни с песней смеясь. Саван туй, праздник лета и тепла, будем праздновать мы вместе, веселись и старый млад. Саван туй, праздник света и добра, под игривый звон курая мы танцуем до утра. Хабан туйга ниете, моңлыларды айырлата, картларды биете. Хабан туй, күңелдәрдә еркетә, байрамларның иң ямьлеһе хабан туйга ниете. Нығырақ тот егет дегенімде, толып баратын юлданы сықмағын, батыр тұрақты ерлағанда, халық исемен қошап ерлағын. Қалғынала Байназар ауылы ергелігі. Байназар ауылы ергелігі башлығы Әмиев Нойман Нұридилы. Байназар ауыл сәкті ауыл ергелігінде ұмышты ішлер бөлісі тірәкен фермер қожалықтары бейхисап. Друг ергендері аяқын майданда иген һәм мал адағы күн туралы көтүгән кешеләр. Бынаулар Сәйяқын Тәни Сырмытахарулы. Sayın Kulin Tənkiyi Yıqınlarlı. Sayın Kulin Hüzmazı Gəlməsi. Şərik Rüzeyli. Yakut Əkrəmin Yüzəli. Mübaşir Fideyil Rüfayılı. Garin Əhlər Əhmetli. Karasurin Mevli nominasyonunda birinci urunda yolla. İlk zor priz 6 milyon ko'lamidagi sertifikatga loyiq bo'ldi. Бұл сумманы ауыл халқы Байназар ауылында балалар майданчыға төтеп өтөп қонақта. Колоннала Кыпсан ауыл билеме килә. Билеме башлыгы Заһидин Евдет Аяз улы. Ауыл билемендә уңышлы эшләр бирү секретарь фирма хуҗалыклары бихисап. Билалов Айдар, Билалов Илбуз, Билалов Сәгид, Искужин Кәрим, Якин Илмар,
Bileme başlığı Mirza Bulatov Bek Demir Zülfer ulu. Avul bilemehinde bütehe unus küretken firma kurcalığı. Unuşlu işletken kurcalıklar Zeynep Marsil Abdülkabir ulu. Yurdaşık İlmur Gani ulu. İşbay Vayınlı Enver kızı. Kalın Allah'ın ilk gözü Pamuk Avul bilemehi. Başlığı Şahniyazov Reyhan Ramadan ulu. İlk gözü Pamuk Avul bilemehinde varlığı 7 küretken firma kurcalığı işlet bile. Ziyanbayık İlham Marat ulu. İki sanatı Ruslan Enver ulu. Seyyidinat Abu Bakir Ayfullah ulu. İliyabayık Fazıl Ferzat ulu. Devletbayık Aynur Aziz ulu. Madamşin Azamat Yurdaş ulu. Konumuluk İnan Aliyan ulu. Konuşlu işletgilisi firmada. Basılı Türkiye'de Yıldız Sılıkay Tibar Begen Kurcalıklar İdeksel Eğitiminde ulu. 2024 yılında Ömerli Kalanı Fikri Ulduru Kaynamak'ta yarıştı. Alan bitlerinde yan iki kaptına duraktan bıraktılar. Kolonnalı Erdek Avlu Bilemehiler, Bileme Başlığı İslam Hükmet Seyri Maratılı, 2023 yıldan adamında iş başlarını, Öğüdün iş başlapardan başlıklardan biri olur. Hızlı ulundadırlar bir güngere bir meydan. Kalonnalar Timir Avul Bilemehi, Bileme Başlığı Aysin Raysal Züfer ulu. Avul Bilemehi'nde Mektep, Allah Baksağı, Medeniyet Yurtu, bir şıraklıcılık punktu işleydi. Avul halkının birlemliğine avul üstünde dörtlü düdüklendirip işleri başkarırlar. Avul Bilemehi rayında ülken sarılarda hem sport yarışlarında evlip katlaşar. Başkarılıktan işleri arkamında belgeler durmuş karşılığında. Avul Bilemehinde iki mektep, iki beşir akışörler punktu, bir bağları baksağı, bir medeniyet yurdu olmuşuna işlettiler. 2024 yılda uğurdağı başlangıçlarda toplama proyektörleri sayıyıp çıkıp, Pargay avulda ziyaretler avul düdüklendirip, yol düdüklendirip olmuşlarına. İlk münasip avulu bilemehi. 2023 yılın sentyabr ayından bilemehi İlgiz Mahmudin Ulan'ın kitabı. 2000'e yakın kişi yaşayan bilene üst avulu. İlk münasip, yolunun sanatı avulların kudresine alan. Her avulda zamanla yaratlaştırılan mektep membalar vaktaları, medeniyet usakları, yana model efendir akışanlar punktları, mescidler, şahsi sporlar, Kütapkulu Züfer Muhammedulu, Farid İnsur Esadulu, Nasreddin Nazile Halafkıda, Konafir Aynur Abdelkayulu, Yafin Zahir Fahirulu, Travay ve Ziharat'ın yankıda bileme halkın tüm kuruş tavarlarımın tesmin edilir. Bayram paradında Kırgız'da Avul Bilemehi, Bileme Başlığı Nurut Bulup İlyas Batıbalı'da. Kırgız'da Avul Bilemehi'nde üst avarları, Kur'an, Maksut hem Kırgızlarları. Bu embeline sefne kürdekleri degip birgeyine. Bugün ansambl kadarı kuşumadır sefne kürdeklerinde parıktan güdeler. Yengil bulmagan işigizde durmuşlar dileybedir. Bayram bilen Yaşahen havan duyu, hürmet duyu, bayram bilen hürmeti